أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام هي حتى مطلع الفجر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المستمعون أرحب بكم أجمل ترحيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna-muna mga kiaulungan sin Allah, itukbal tanyo pa wa ta'ala in pagsarang sukul iwan pamudji sin in kita niyo yari na kita niyo nakaabot paamuin kahinapusan hampu dum sin amuin tung kabahari sarayaw-rayaw dum jumaturendun halaw man niya amu na lang ta in pag-ianun Laylatul Qadr in tiyag na antanyo kaina in pagpangadji tanyo hamapon ini hasuratul Qadar. Inyat to mga kiaulungan sin Allah mura-murahan supaya magbarakat in pakaradyaan sin kita nyo bangsa muslimin sarayaw-rayaw tagnaan siya day nga ayat Quran. Day nga sabab to mga kiaulungan sin tapik tanyo hamapon ini amo na lang ta mga ibadat halauman sin Laylatul Qadar. Amuin di tanyo matanto bang unurum kumugdan siya man sin hangpu dum nakapinini sin bulan Ramadan. Dahil nga sawabyat to intau barakal amuin katibusan si dum yaun pagtuyuan niya mga umat Islam. Sabab di niya matanto bangku no Jumatu. Yan in hikmat mga kiaulungan sin Allah amuin wayrang tiartan to sin Allah Ta'ala bangku no Jumatu in Laylatul Qadar. Biada sin waktu hipagtatayma sin duaa hadlaw Jumaat tayat wala biyayta tiartan to hasupaya in bangsa muslimin magtuyo-tuod sila. Magtuyo-tuod sila, mataud imahinang nila, ginisan tiragbusan sin ibadah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah, kaano rayaun, in kaunan tanyo nangangayu dua apa Allah ta'ala, ya Allah paabuta kami pabulan si Ramadan. Kaya makapag-ibadat kami halauman niya. Kaano ra, nagkita-kita niyo, sin bulan, hilal sin bulan Ramadan. Bangku no kita nyo magtagna, magtangka. Allahu Akbar mga umat Islam. In bisarahun tanyo amuin
kahinapusan na tung kabahagi sin bulan Ramadan amu nalaung ta in amuin at halauman sin Laylatul Qadar. Way biyan biskay mga kiulungan sin Allah sin waktu wala tanyo kaya sayuhan ahon-ahon mamaid na kato in inilaong sin syi'ir mga kiulungan sin Allah. Inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin madha yudni minal ajali fa'mal li nafsi mujtahida fa innama ar-ribhu wal khusranu fil amali. Bunal to din kaunan tanyo mga manusia makug kita nyo mga yadlawan nagkatambus tanyo. Alhamdulillah longsin kita kawaan na yung puasa tanyo. Alhamdulillah naubos. Biyaya nin karya sa lisim manusia in maghihinang biyatura weekend yaon makug na sila paghali-hali. In mga makug day sab sila bang mabut na inang vacation. Alhamdulillah vacation. Biyaya nin karya sa lisim manusia in magpangadji bang makagraduate na alhamdulillah naubos na 4 tahon pagpangadji. Sumagawa ayaw tanyong kalupahan mga kiaulungan sin Allah hasa kahaba in adlaw lumabay rin kato in kaunan tanyo magsusuok kita nyo paliyang lahad. Allahu Akbar. Sabi atulang sincere fa'mal li nafsika qabla al-mauti mujtahida. Pagtuyo kau tuod paghinang sin amal ibadat karayawan mo hari pa kamatay. Sabab mga kiaulungan sin Allah fa innamar ribhu wal khusranu fil amali. Bunal tuod in paruntungan sin kita niyo damikyan in kalugian dahin doon kakahinang taniyo bang ininang tanyo marayaw insyaallah ta'ala alhamdulillah karayawan da bang ininang tanyo mangi wal iyadu billah kangi anda mga umat Islam pagsusun sin manusia. Yari nakita nyo mga kiulungan sin Allah hamuin kahinapusan hangpu dum sin bulan Ramadan magjatu in Laylatul Qadar. Amuin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran inna anzalnahu fi Laylatil Qadar. Bunal tuod in Quranul Karim inyan piaturun namu in Laylatul Qadar. Wa ma adraka ma Laylatul Qadar. Unuin pangingatmu ya Muhammad sin pag-iyanun Laylatul Qadar. In Laylatul kiaulungan sin Allah in hati niya dum amuin asyarf war rif'ah. In hati niya maksud niya dum sa lagu-lagu, dum sa rayaw-rayaw, dum amuin hipu sin barakat, hipu sin kahatinggihan. In amuin dum sin Laylatul Qadar. Laong sin kaibanan ulama in maksud sin qadar abdaran sin manusia dum amuin pakadaran sin manusia. May tayat to sawab dain di halaw man sin dum Laylatul Qadar parman sin Allah Ta'ala fiha yufru amrin hakim. Dain doon hayan amuin in pakadaran sin manusia daing namayan hari jiki nila daing naman hakabuhi nila in mapatay hatahon yaon iban sin kahalan nila mangi marayaw daing doon amuin hisulat hitakdir sin Allah subhanahu wa ta'ala sin dum sin Laylatul Qadar. Laong sin kaywanan ulama in maksud sin Laylatul Qadar amuin dum pagsigpit mga umat Islam biya sin wa ammay damabtalahu faqadara alayhi rizqa. Amuin si panukas sin Allah Ta'ala pasigpiton in amuin rijiki na in maksud niya mga umat Islam lang si mga ulama pagsigpit din dia dunya. May tayat to likathrati tanazzulil malaika sabab sin tawod sin mga malaikat magnauggawan day nga taas langit sin dum Laylatul Qadar karena pagkugkuyag sin barakat iwan karayawan dan dihalaw man sin Laylatul Qadar. Yatto mga umat Islam in kamaksuran sin pag-iyanon Laylatul Qadar. Mga ulama, karayawan kataan mga umat Islam,
makakukug in pag-iyanon Laylatul Qadar ini. Sampai biyata sinallahu ta'ala wa ma adraka ma Laylatul Qadar. Ya Muhammad unuin pag-iyanon Laylatul Qadar. Allahu Akbar. Laylatul Qadri khairum min alfi syahr. Indum sin Laylatul Qadar hambuk dum dayan in ibadat dan dunayan labi in hangi bulan hipag ibadat si mga sila umat na kauna. Kulang labi mga kiaulungan sin Allah kawaluan tag 2 tahun iwan 4 bulan. Subhanallah. Bukdum dah umat ini. Makawatan yung mga umat Islam labi marayaw deng sin hangi bulan atau kawaluan tag 2 tahun iwan sin 4 bulan. Subhanallah. Pila na kato in maka ummul biatu hawa ummul. Mahang na mga umat Islam. Dahil nga sa biatu in Rasul sallallahu alaihi wasallam karunguhan niyo hama kahadis-hadisan lihada kana alaihi salatu wassalam idha dakhala al-ashrul awakhir apabila dumatong na sumud na yung kainapusan dum sin bulan Ramadan unin inangkaunan si Rasul sallallahu alaihi wasallam ahyal layl pagbuhiun niya indum sin usanang pudum sin bulan Ramadan yaun. Pagbuhiun niya biadin pagtahajjud mga umat Islam. Magtahajjud din Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan sa kakitaan sing biya sin kaunan sing kami nakauna rito pa Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, iban sina Madinatul Munawwarah, bang kahinapusan hang pudum na sin aun ning pagtahajjud mga kiaulungan sin Allah. Magpahati na rin dito hato sin amuin lisag pilay pagtahajjud. Maguro-huro yung mga manusia karna pagkaaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno pa mga umat Islaming kaunan niya alaihi salatu wassalam ay kaza ahla. Pagbatiun niya in mga kasawahan niya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala karena indum ini in kahinapusan ng pudum simbulan Ramadan aun dain doon hambuk dum lugya ng qadar jumatu mga umat Islam dahil nga sa batiun niya in amuin mga ahli niya wasyaddal mi'zar iwan pahuton na sin Rasul sallallahu alaihi lapis niya in maksud mga kiulungan sin Allah long si mga ulama amuin magtuyo-tuyo din Rasul sallallahu alaihi wasallam maglugto siya asal-asal na naglulugto din Rasul pag-ibadat pa Allah Ta'ala magdurunin lugto niya bang kahinapusan hang pudum na sin bulan Ramadan laong ta kabi itimag na mga umat Islam tag isa room sin bulan Ramadan. Laong si mga lamay maksud niya, iktizalun nisa. Tinggalan niya na in amuin mga kaasawahan. Mayta, maglugto, concentrate, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi at mga kiaulungan sin Allah, wa minal khayri lana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ihya'il layali fil ashri awakhir min Ramadan. Dahil nga sabi at mga kiaulungan sin Allah, in karayawan tanyo, amuin umupi kita niyo pakaaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin magtuyo, maglugto, sin ginisan babara pa ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, biya hajjud, pagbasa Quran, pangayo dua pa Allah subhanahu wa ta'ala, magdikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Umat Islam, mga dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha nakapangasubo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, in araita in alimtu ay Lailatul Qadar ma aqulu fiha ya Rasulullah, banglaw niya dum Lailatul Qadar na yaun hibat-bat ko
Sabbuton ko dua along sin Aisha radhiyallahu anha. Unin dieta kanya si Rasul sallallahu alaihi wasallam, lagad agad nain kita ni umat. Qul Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Aisyah, in duaa amuin patawron mo amunain ma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhan ku bunal tu din ikaw in sangat mangangampun, makasikaw mawasaw sin pag-ampun, pagmaap dengan sabiat tu ampuna ako, ampunain kasaan ko. Biayan mga umat Islam, patawron tanyo yan in panghindo si Nabi Muhammad sallallahu kan Aisyah radhiyallahu anha agad na kita niyo amuin patauron tanyo yung pagdua sin dua ini mga umat Islam. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Labi mara ibadat sin umat na kaunayat to. Hangi bubulan mga umat Islam. Lugya kato tanyo umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya riwayat mga kiulungan sin Allah, may ta na naugin sura ini, suratul Qadar. In maksud mga kiulungan sin Allah, marawahu Ibnu Abi Hatim. Aw nambu kusog anna rajulan ruya an min al-umam as-sabiqa hamala as-silah wa jahada fi sabilillah alf shahr. Subhanallah. Aun kiya baita in ummat na kauna kusog nagdara sinamin sanjatan niya. Unin inang sinusog ini nag-atubang iban satru fi sabilillah. Halom sin hangi bubulan. Subhanallah mga lagu karayawan. Fa'ajiba alaihi salatu wassalamu ashabuhu min dhalik. In Rasul sallallahu alaihi wasallam na ajaib. Iban si mga kasahabatan niya. Hakaunan. Masya Allah. Biyaya ni kaunan si mga kasahabatan mga umat Islam. Bang tudyo pa karayawan, amoy pag-ibog-ibugan nila. Karayawan mga umat Islam. Dahil nga sahabiat to, in Rasulullah tamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi ay yubarikallahu fi a'mariha. Nag-anghan-anganin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Allah Ta'ala. Bang mayan, amuin papagbarakatun sin Allah Ta'ala in pangumulan sin ummat niya. Lasakato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai biyaitan niya pa Allah Ta'ala pagpuhon niya, Ya Rab, Ya Tuhanku, ja'alta ummati aqsaral umami a'mara wa aqal a'mala. Ya Tuhanku, hinang mo in ummat ko, haupo in pangumulan nila. Sa haupo. Pilarain umulsing kita niyo mga umat Islam. Kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ando kay luhaut dasin kaanuman iban sin kapituan. Wa qalilum may yatazawaju an dhalik. Matthew makaliuran dito hatto. In Rasul sallallahu alaihi wasallam pila mga kiulungan sin Allah. Kaanuman tagto in ummul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa kurang-kurang biat turah bang aon makalabiran dito ato bonus na longsin kita. Dahil nga sahabiatin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpuhon laong pa Allah Ta'ala amin papagbaraka ang umulan sin umat niya kasikato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Tuhan ko, hinang mo yung pangumulan sin umat ko sa upo umul wa qallaha a'mala iban sa tiyo-tiyo na aamalan. Dahil dihay ni mga umat Islam, fa'atahu Allah Ta'ala Laylatul Qadri. Amunain, yanu gara na sin Allah Ta'ala kanya, iban kato umat niya, in Laylatul Akbar. Faqala lah, Laylatul Qadri hadihi khairun laka wa li ummatika min alfi syahrin. Indum sin Laylatul Qadar yan, yaw para kay mo ya Muhammad iban pa ummat mo dahing sinhangi bubulan jahada fiha dalikar rajulu ila yaumil qiyamah. Amuin labi marew piag ibadat sinabu
Piag ato bang iban satwa alom sinahangi bubulan. Labi marayaw ingkato mga umat Islam, hang karumda, makawa tanyo yato. Labi marayaw mga kiaulungan sin Allah. In hadis ini dengkan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Mga kiaulungan sin Allah, bang tanyo pandukahan marayaw, biya makakugtog sin pangatayan, in amuin karayawan. Nugara kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa misan pa biyat mga kiaulungan sin Allah. Misan pa biyarin lagu sin karayawan, bang kita nyo di maglugto, bang kita nyo pasaran tanyo sadya biyayan, nawayroon da kapaidahan, biyada sin bunga, aon bunga, marayaw ra kuman yaon, masarap da kuman bunga yaon, bang di tanyo ra pusoon biyayan, unuin paidahan niya mga umat Islam. Nabiyayan, di nga sabiat tuwing kaaunan tanyo, maglugto impiya ngayo kato sin sara, hasupaya, makadawat kita nyo karayawan dakula barakat dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala sabin dumyan biyayta sin Allah ta'ala inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Allahu Akbar. Bunal turing Quranul Karim piyaturun na mo siya haruman dum mahabarakat amunay Laylatul Qadar mga umat Islam. Laylatul Qadri khairum min alfi syahr. Labi marayaw in ibadat hambuk dumyan day ngangi bulan. Allahu Akbar. Tanazzalu malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Indum sin Laylatul Qadar magnauggaman in mga malaikat. Kataan malaikat mga umat Islam in tawd si malaikat tupot Allah ta'ala makaingat. Hangkan sa lang si mga ulama kaina hambuk day nga mga maksud sin Laylatul Qadar dumi pagsigpit din dia dunya likatrati tanazzulil malaikati minas sama. Sabab sin tawd sin malaikat yari lang di alom sin gumi mga umat Islam. Allahu Akbar. Waruh iban sin Jibril alaihi salam raisul malaika. Amuin nakura puntukan si mga malaikat Jibril alaihi salam. Mawa mga umat Islam. Mawa siya mga umat Islam mapag-uhanan niya. Min kulli amrin. Nagdarai mga malaikat ini mga karayawan barakat sin katan pakarajaan tiakdir sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin hangkatahun yaun para ha mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala min kulli amrin nagdarai mga malaikat katan barakat karayawan sin katan pakarajaan jumatu halawm sin hangkatahun yaun pamanga ipon sin Allah Ta'ala, daing namayan harijiki nila. Daing namayan na pangumulan nila in mapatay, inipag-anak, in kahalan nila mangi marayaw. Juma to alam sinang katahon, yaon na mga umat Islam. Allahu Akbar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Kasalamatan in katibusan sindum yaon. Allahu Akbar. Malayo day nga katan, kangian, kamudaratan, kasalamatan ng umat Islam. Day kansin kasalamatan ini. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ini kasalamatan min Allah. Day nga Allah subhanahu wa ta'ala. Lang si mga ulama, unin kasalamatan ini din Allah ta'ala. Kaampunan sin Allah ta'ala. Karayawan, dugang mangdugang, al-itku minan nar. Day nga mga kasalamatan, amuin masalamat kita nyo malapas kita nyo dahil nga pinal ka jahannam. Allahu Akbar. Subhanallah. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sehingga amuin guwak pajar na magbalik na in ka mga malaikatan nagdarasin karayawan barakat kasalamatan magbalik na pataas mga umat Islam. Hangkan sa dahil nga mga alamat sin Laylatul Qadar, amuin pagkonsumo niyaon insuga, nagsinsuga, wayroon mga umat Islam. La syi'alaha, wayroon amuin nagsinsuga, biya, makabun-kabun yaon, maambun mga umat Islam. Sabab may tanong si mga ulama, kiyarampuhan sin mga malaikat, nagsinsuga, nagbalik na pataas. Allah subhanahu wa ta'ala, nagbalik na pataas langit mga umat Islam.
Allah padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi at mga kiaulungan sin Allah, kato taniyo amin maglugto kita niyo haruman ini, ginisan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, magbasa sin Quranul Karim, karena dendi halaw man sin Laylatul Qadar piaturun in uno Quranul Karim. Iban sin mga yu dua pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang kita mga yu dua sapla kunta napakatan kakasita kabagayan ta in pangayu ta dua lawi luwa na paginhawa paranta. Baka maasan ta kaasawahan ta anak apu ta kakampungan kabagayan kataw tay manguranta haga may Islam sawab mga kiulungan sin Allah kakuya ka na ummat hinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato taniyo bang kita nyo mga yu dua pakataw tay manguranta niyo magbalik yato kato in karayawan in piyangayo tayat to pagpakuyag yakaw tay manguda ka may Islam ang mga yu dua patay manghud mo pataura in pagpangayo mo karayawan patay manghud mo sa biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaib illa wakkalallahu bihi malakan yaqul amin walaka bimislim. Allahu Akbar. Kakuyakan mga umat Islam, wayroon Muslim mga yudua pa Allah subhanahu wa ta'ala para hay karayaw sintay mangud niya Muslim amuin sipuk-sipuk antara niya rayman sin Allah ta'ala buat malaingkan in Allah ta'ala mag assign siya malaikat in arisim malaikat kanya ini bang kau mga yun na doa patay mangud mo Muslim. Amin ya Allah. Tay maakan niya wala ka bimislim. Iban sarta anu gara isya biya dasin karayawan piangayo niya tay mangud niya. Subhanallah mga umat Islam. Way biyan karayawan biyayan ini nangun tanyo pataurun tanyo doa tanyo mga umat Islam. Ayaw kita nyo magmaikot. Misanda kuman doa mahal ka yan. Karayawan niya mga umat Islam patay manghud ta. Damik yan in ginahawaran ta makatay makda. In kakuyakan tanyo bang kita nyo mga doa kita nyo mga umat Islam. Manjari yaminan sinambuk rajulun salih mag-iibadat pa Allah Ta'ala unin kuyag ta nakalando mga umat Islam sablong ta tay maunyat to sa mag-ibadat in tauyan. Subhanallah. Biadiin na mga kiaulungan sin Allah bang malaikat in mga doa amin ya Allah tay maa in duaan niya yung patay mangud niya Muslim sarta hanug hara isya biya day sab sinpiang ayo niya dua patay mangud niya Muslim. Allahu Akbar. Mga umat Islam lami na tatay mangud sin Allah Ta'ala sabi mga malaikat wayroon amuin salla nila sulang nila pa Allah Ta'ala sutsil sila mga umat Islam dahil nga katan maksiat in kaunan nila la ya'suna Allah di sila magsulang pa Allah wa yaf'aluna ma yu'marun in kaunan nila maghinang sadya sindin piang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Nabiyayan mga umat Islam patawurun tanyo inang pag-amal ibadat harauman hakay na pusan ang po dominisin Laylatul Qadar karena in ini amuna ini magjatu in Laylatul Qadar. In Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaunan niya amin matuyo sa mag-ibadat pag abot sin kay na pusan ang pudom magduruhon mga umat Islam sampai kay ta mag-i'tikaf siya hambuk day nga mga ibadat mag-i'tikaf mga umat Islam ka masjiran amuin pagsambahayangan 5 waktu. In Rasul sallallahu alaihi wasallam biyayan mga umat Islam sampai kay baita dainkan Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah Ta'ala. In kaunan si Rasul sallallahu alaihi wasallam katan sin bulan Ramadan apabila kay napusan ng pudom na mag-i'tikaf ni Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai nasadya minui sa parahmatullah summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi mahuli nawapat man ni Rasul sallallahu alaihi wasallam minui parahmatullah in simubli imupisin kakahinang niya to mga kaasawahan niya nag-i'tikaf haka masjiran mga umat Islam. Hadis muttafaqun alayh. In ati sini'tikaf mga kaulungan sin Allah amuin tumutug kaw rain doon haka masjiran
Mayta li ta'atillahi ta'ala, karena maghinang sin ginisan tiragbusan pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin niyat mo in ikaw magni-i'tikaf karena sin Allah ta'ala tumutug din doon na kamasjiran karena mikisuok huminang sin ginisan babarapa pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kaunan niya, waktu amuin masuok na siya muy parahmatullah, magduruhon na in kusog niya mag-ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kaya ita mga umat Islam na kan Abi Hurairah radiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. In kaunan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kahaba bulan Ramadan, mag-i'tikaf siya. Hangpo ang pudom. Kaya na po sanang po, dum sinamin Laylatul Qadar. Falamma kana al-am alladhi qubida fi, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 yawma. Allah, parakhrajahu al-Bukhari. Hawaktu amin tahun na, minuy na sa parahmat Allah, pila na mga umat Islam in i'tikaf niya, pila adlaw. Kauhaan adlaw na mga umat Islam. Uning pangajian dan dito hato, in pangajian mga umat Islam, in mapatut hinangon sing kita nyo, amuin, ang panakita nyo magsusuok, pa amuin, liang lahat tanyo, ajal tanyo, ang panakita nyo magkukusog mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Patawurun tanyo, pangayo tanyo, dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin murah-murahan na mayan, lakpasun kita nyo sin Allah ta'ala. Dahil nga pinal ka jahannam, in paghulaan tanyo lang pakuburan. Pangayo tanyo, dua pa Allah ta'ala. Mamanin niyaun jambangan, dahil nga mga jambangan sin sulga. Kataan mga umat Islam, pangayon tanyo na. Mag-ibadat kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin mga sila, minuin na parahmatullah. Bang sila sa dihilan waktu sa saat, in kawayaan nila kataan, makaabot sin kahinapusan ng pudom sin bulan Ramadan ini karena tumunay amal ibadat amin masakbo nila in Laylatul Qadar. Na kita nyo, alhamdulillah buhi pa, murah-murahan mga umat Islam. Paglugtuan tanyo tuod yan, paglugtuan tanyo. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kahinapusan mga kiaulungan sin Allah, unin akin niya. Long Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, law kanat Laylatul Qadri bis sana laylatan wahidatan lakumtus sanata hatta udrikaha fama baluka bi 10 layalin. Banglong Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, in Laylatul Qadar halawm sin hang katahun manjari hambuk dum da halawm sin hang katahun. Long Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, katan tibusan sindum sinang katahun yaun paglugtuan ko pag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya sadya madawhat ko masakbo ko in amuin Laylatul Qadar yaun labi marayo ring hangi bubulan nabiyadi in kita nyo bukun hat biat tu mga matisang bukun da biat yung jimato halawm da sinang purum dayan buat malengkan sarang tuod datinya labi na tuod tanyo tuyuan pasari na yung karuyan mga umat Islam pahali-haliyon matugman puas bulan Ramadan insyaallah subhanahu wa ta'ala mga umat Islam amuin madawhat tanyo yung karayawan dan halawm sin Laylatul Qadar murah-murahan mga kiaulungan sin Allah amuin tiyay sin Allah ta'ala amal ibadat tanyo dahil di halawman sin bulan Ramadan iban in kaunan tanyo dahil nga mga sila nagparuntungan. نسأل الله تعالى الغنيمة من الخيرات والبركات والسلامة من الأفلاس وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.